Whakalawhalahi atu hanei e tau wala talo te tupu ke lata me awhiawhi nei. Kua tau sewa se motu ke whakamatapatu ai e taha whonoanga lohi e tau taki he tau tū ne tutaki atu ai ke hamtakau SPC. Whakamōli ai he whakatawhanu e taha matangahua ke lata mai puipuianga ke he tau koloa ke he towhia niwe. Kua mana ke ai whahi to tau matanumela ke watu mai tau se ai whala tu kumkumianga ke moa e tau matanumela mai he whalulotakain he motu. Hane whai tau se motu ke lata mai taha whonoanga lohi halu tōru e tau taki mai te koutu ne kua tutaki atu ai ke hamtakau Secretariat he Pacific Community po ke SPC. Koe whanoanga nei, ni kua amana ki ai ke mole e toko tahe seo tangata mai he tau atu motu ne ua fumaono kua tutaki atu ke SPC. Whakatutala mo i e taki lohi e SPC koe e ke kafu kua Dr. Colin Witonga ke mai ke talau ko he ngoa whalua tau mena ni kua amamanaki ke whakatutala ki ai mo e mahuinga na kai ni ke lata mai motu kai pihia ke he atu Pasifika katoa. Koe whono ia ka ha taki he tau motu e dunga hua whakatoka he matakau ke lata mo e lima tau I mua. Mena ke waki tō whakamōli whuki he tau motu ne leveki e Pacific Community e whasiwhasi tupe ke lata mo e tau ka hau mo e tau I tua. Tō mena mahuinga lahi ia ka ha ke whakangahua aki e Pacific Community Secretariat koe ai mai ka matulu ki tau se noni ka hai tau mena ka aila whakatunu tonu mai he tau motu ne pule ke he Pacific Community. Mena ke ua tahe whakamatala lohi ne whakaingoe matulu koe high level dialogue whakatutala ke he tau fuata he atu Pacific. Tunge loi tau tūlu tahe tau longa tau whanau fuata he tau motu. Kai ai longa ngā hua. Ai longa tau mena ka hake mai ke lo tulu ki matutaki atu ki ai tō longa ne I whai lau pepa mai he tau aonga si ke whakatutala mo ia ke hawhi ke hai tau puhala ke he kehe kua lata ke tau usi ke lang matai tau fuata. Hoko mai whuki e taki hukui he UN Secretary General e tangata ia ni leveki whahi fuata ko ia ka hawhangi e whakatutala anga ia. Lawhi atu whoki mo e taha minister mai he mutu Samoa whamama halau tūlu a tau se anga ke lata me tau fuata. Pia whoki e minister fōu a Australia ko ia ne hoko mai whoki ke matutaki he whakatutala anga nā. Pia mo e taha fuata Niue ke whamama. Si haha iai whoki tau whikau ni ko tau se matulu Pasifika. Tunga Youth at Work ne kamate Solomona. Manako ke whakahoko mai ke he motu. Mo manako whoki ke uta atu ke he whalu motu ke he Pasifika. Hanai tau whakatoka anga, whakakuku noni ka ke mama he tau tangata. Ko whai mga ho he ngā hua whakatahe tau hukui mai he SPC, molo tūle tau hukui mai whakatawhono ke whakatoka, mo kua hoko mai tu e mga ho ke ngā hua. Tuku atu ai whuki ke whakakisi, whewhi hana tau manatu, ha kua hoko mai ke motu, mo e kisia e tau whakatoka anga ke lata, mo whanoanga nei ka whakamtapatu ai I Niue. Ko tō tai mai whale motu e kisia, longa tau mena ne ono ke ege haa whai matakau au ne hoko mai mau bihe longa bihe tau mena ne hoko kai mana tose puke motu. Biheu ka haa koe, eikoi numela ne mua koe loto he tangata ne malolosi, tō tai mitaki furuala kisia tau mena ne holwahangi mua ka haa he tau se anghe motu, mea e motu furuala tō tai he whia loto ke kisia. Si toko whang maanga e tangata ngahua he matakau ne hoko mai ke he mutu. Toko longa lau tūru hoko mai la ia whakamua si ofo ka haa he mea mo mitaki mutu. Toka mata e tau whenonga ke hoko mai ke he aho apungpongi ke lata me tau whanuanga whakamua kai amana ki ai e tau takitaki ke hoko mai ke he aho ua he whahi tapu kahau. Taha e matangahua fōu ne kua whakamuli ai ke moa mai taha e miliona tāla mai tau whakaholoanga ke pui me lewe ki atu ai ke tau koloa ke to whia. Ne whakailoa ke hau nei koe matakau po ke kautaha ne whakahingoa koe Oceans 5 ka whakatupi ai e whakaloanga nei ke tōlu tau. Mai puhala mai ke he tahe tamtakau I whawha e whakatawhono ke whakangahua, moe ngahua whakataha mai tau whahi ngahua e whakatawhono ni kua lahi o nonwanga ke tau whahi ke tau koloa tahi. Koe aho nei ne hoko atu ai ki matawai ke kisia
mo e whai whakawhiweianga mo i tau hukui mai he Oceans 5, pia fuki me National Geographic, ke whakakise o moianga mai he whakatawhanu Niue. Mga hau ni, koe tunga kai onona te toki Niue koe moana ni ala whai onoanga te toki ke tuku he tau saungaha. Se koe lau lahi tau o atama tolu ki whafo, whatutala koe hawhi tau mana ke lata ke whahanga mitake tau resources he moana toka he moana mo e tau puhala mo kai, tau tonga mo e tau puhala tau kai ma he whangatai. Kare taha mana fufu ki mo nei koe kono fuki tau e tau e larolangi ke he tau koloa he seabed ai ha from he ngaka minerals. So koe Niue na kai la whai legislation porque taha matapatawhono ke lata ia mai te koloa hi kare he tahi. But even he koloa hi long he matahi ko whai domestic tungai hai fisheries legislation a te tōru kai ai la hoko hika ia ki kare ke ngā ke he seafloor for the seabed he tau minerals ia he. Ko whita he ki se tau lamotaianga halu tūru nei ke lata mea tulunga pia fuki ke motu ko kilipasi mo palau. Ko whakatua i whala ta mutakawi pui ki moana mai hai e ta manako hani we ne kua tuku ai ki loto he taha tohi ole langmatai tope he tau nei. Tala hawe ie taki lahi ke te whahi he Natural Resources ko Dr. Josie Tamate tō lahi e mawhise te puhala mo langmatai he matakau nei he motu mai Amerika. Koe taha taluhanga whoki, ko mai ki ai ke kauwhalataha mai matakau National Geographic, ki se ko hingoa wholua tau lamotaianga le tūlu. Koe taha mina ki anga ke whakatū e taha matakau I whafo he whatuwhono, ke mai ki ai alu tūlu ia, ke whakangahu e matakau nei. Koe whalu tau Niuean ke mua mai he motu, mua atu ke te whahi whenonga vava, ke o tatai mai tūhanga hamtaki, ke lata mo e takatakai motu ke he tofia. Kua mana ke matakau to tau mata numela he motu ke tau se taha kumkumianga ke lata mo e tau loto kaina he motu ke tau puhala mo tupi pia mo e tau hana ne ko whamali e tau tupi ki ai. Koe tau uape ua ne whakahoko e kumkumianga nei mo e kua lata tuai ke liu ke tau se. Koe whakatokaanga mai he fuafua koe lima seau e loto kaina he motu ama mana ki ai ke whiwhiri ai toko taha seau anong furu ke oa tuai te tangata ngahua mo e tau se te kumkumianga. Talhaua ia e takitake whahinga hua to tau mata numela he motu, to mai ki e he tau talhauanga po ke tau mata numela nei, ke langmatai alo tōru e tau takitake he motu, ke tau se e tau whiwhirianga, mua atu ke lata mo e tau puhala, ke whakatoktok e tau tupe he motu. Koe mena lahi whoki ne manako ke mai langa ai he tau tangata, koe tau talhauanga, ko moa mai he tau kumikumianga nei, tō nā kei whakapuloa whakalolahi, he tau tangata ne ko whiwhiri ke ua tuai ke tau se kumikumianga, kai tō whakaonga whakamahau ni ke lata mo e tau ngahua ni he whahi tau mata numela. Tō kamate e tau kumikumianga mo e oa tuai ke he tau kaina he motu, he ahongo fua, koe aho ua ia November, he tau nei, mo e amana ki ke moa e kauwhalataha mai he tau tangata. Whakawasi nei hata tōru a tau walatalo te tupu ke lata mai a whipnei, whakamana tua te ke he tau tangata ngawhanua ne whai koloa ne kua CBA ke he aho whakatatahe motu, amana ke whaingo whanua ke tuwhatofa e te palepale, ke pungi apungi me te halawalu, ke whare mākese. Amana ke whakalahi whoki, ke kautūha te tōlu matakau, koe All Blacks ke lau tōla tau whiua ne kua hangawa tuki ai ke he pungi a whaiumu. Kia nonofa, nune pō, tō liliu ke whalewea ke whaitap kahau.